organizaciji Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, opštine Bogatić i folklornog ansambla Đido organizovan je prvi internacionalni folklorni festival Bogat Fest u Bogatiću u srcu Mačve. Festival je okupio 6 inostranih grupa iz Italije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Portugala, Crne Gore i Meksika, kao i ansambla nacionalnih manjina koji žive u Srbiji, ansambla Ukrajinaca, Rumuna i Hrvata. Želja organizatora da ovaj festival postane tradicionalan i kao takva manifestacija postane redovna kulturna ponuda u našoj sredini. Jer pre svega širi, razmenjuje i upoznaje kulture drugih naroda koji pokazuju svoju lepotu u multikulturalnosti i različitosti. HKD Šid iz Šida, kao prošlogodišnji učesnik Bogat Festa, želi da se zahvali na ukazanoj prilici da budemo deo festivala. Upućujemo pozdrav Bogatiću i gospodinu Milošu Simiću, direktoru festivala. I šaljemo još jedan veliki pozdrav Mačvi iz Srema. Ciri ciri cirumulu ce n'è appena savumula, se non ce n'è per me, avete fatto cirumulu mia. Dragi prijatelji, u ime Kulturno-umjetničkog društva Ilička Brčko želim da pozdravim učesnike festivala Bogat Fest, opštinu Bogatić, Mačvu, našu Srbiju. Ova godina je mnogo uticala na naše planove, ali nije uticala na naš duh i volju da vam se i ove godine predstavimo. Nažalost, nismo u mogućnosti da se družimo onako kako smo navikli, ali se nadamo da ćemo ovim online koncertom uspjeti da prenesemo dio naše energije koju čuvamo za sljedeću godinu. Ponovo ćemo se vidjeti onako kako to i dolikuje. KUD Ilička vam još jednom želi da ostanete zdravi i veseli. Pozdrav iz Brčkog. Vjerovali smo da ćemo i ove godine uživati u vašim Bogatićima, ojačati prijateljstvo, družiti se sa vama. Kao učesnici na vašem prvom internacionalnom festivalu Folklora Bogat Fest odnijeli smo sa sobom samo lijepe uspomene. Posebnu pažnju smo stavili na iskreno gostoprimstvo, organizaciju, lijepo druženje, poznavanje ljubitelja narodnih igara i pjesama iz drugih zemalja,
Bili ste pravi domaćini. Žao nam je što ove godine nećemo obnoviti druženje zbog pandemije virusa COVID-19, ali se nadamo da ćemo sljedeće godine sa još više volje i elana uraditi sve što ove godine ne možemo. Srdačan pozdrav za sve članove folklornog ansambla Đida, za organizacioni odbor Internacionalnog festivala folklora, za predsjednika opštine. A poseban pozdrav za našeg dragog, iskrenog prijatelja, direktora folklornog ansambla Đido i direktora Internacionalnog festivala folklora, gospodina Miloša Simića. Slavonije iz jednog sela Bocanjevci. Evo, mi smo kuća Kadija Bocanjevci, djelujemo od 1986. godine. Pa evo, ovim putem nam je drago što ćemo prisustvovati online Bogat Festu i pozdravljamo sve u Budu iz Bogatića i nadamo se da ćemo do godine se naći zajedno na jednom lijepom druženju.